Ngapreso baya piki paralog bistanat mat pa ya ke video ha ke channel. Khur Messi ya ka UNFP Legue1 Player of the Month Award nak benta ubnai September. Hadin ba unne majar. Ulayo ban Korea ka award ha ubnai Agos. Bat menta ka kenti. Lionel Messi uleo Khur ya ka award. Hadin bola tap yap kandai tli ki call bat ha tli ki assist. Lengba ka jingkur Lionel Messi ya ka award menta ubnai. Tau record ka PSG hakaba ka dai ka klub ka bayora abuntam iya kene ka award hakaba ka layora hadu saufu sausin iya kene ka award Player of the Month jong ka Legue1 bat labut da ka klub Marseille hakaba layora hadu arpo prasin iya kene ka award bat hadin ka Marseille labut da ka Lili harengkat ka Lyon ka bayora markat prasin te parlok tang kene ki kubor ngin saya kendu hakawai pat ke video kublai shibun.